Karno, pininilam thanbang villager soti mungpi, pinibertang tonpen arjuik tha. Inut arta ke kom hek au so bang body mati 6 pack ke dokok mang humi me bang solong PWD board chairman long sing tok bigol shanti so hem nang ka humri kevang. Pini pai pai ni Phaitarik Sir Cap Arni Inquirer Truck number 2 Bokuri MSC constituency angkang Deithor police station ke parlo Baburam Singh Nara ronga maker Golshan Tisoy hemalong PWD board chairman long sing tok bi nang ka humri. Golshan Tisoy hemalong anang ka humri ke vangalong ka chetong don laki PWD board chairman long sing tok bi minority board chairman Prakash Sangmala pen Arya Sanghotum nang chetong don. Anparta kedam tanga hut kaprek news channel along sitame Golshan Tiso so po anglong so tiso ning kanner ke vet pensi 6 pack ke dopot lasi karbiang long CM Dr. Tuliram rong hangke theklong lasi ko ana hok ma pusipini PWD board chairman long sing tok bia phan pin khat ponsi langdam thapu lasi long sing tok bita CM Dr. Tuliram rong hangalam arjusi pini duar bokuri constituency Deithor Baburam Singnar arong an tiso hem nang ka humri wangsi ahok lo pusi putekang lo lapen ke 15 August hot sita me ti pu anwang tha puta putekang lapen local MACEM Richard tok bi sita me labang so uso phantang ka sita me nang lodun lapen ke agardian atum ta aningarong olo lapuson team karbyang long atum lapen ke local MACEM Richard tok bi kamat hathek apot puta guardian atum pen kachuro pajur dun thu Nang tik nang lang itu. Kaman tu kalau hem sige klaim mat. Nili ninga rong pig lo alang litum ke bang nili tum ke lason bang ji pu alam ke nili tum chini ne monta la puson nili sopo phans ta me la puson arleng the tum na ke lang ji puya ke nili tum kai ta matha the sita me pini arni ke nili tum ninga rong pig lo la puson alang litum arleng the tum ke bang apot nili ninga rong pig lo EM sa Richard tok bihanta alang li phanda choro lo na pen ke la anutin atom hans tame la tem karbiang long tom an phan alang li tom phan ge choro lo na pason nili tom hem na ka home report la pen nili sopo hans tame aning ki rong pon na son jalo he sininga rong lo alang li tom ka home report la so dak jong si thang tha kiso son avi putte dambo pasi ning ma tha lo Ate ke kepini labang so ang long so usohan kira ko pajer kang doma. Kira pajer kang dolo sarton. Ninga rong pik lo. News teglok pen ahok ma kachini je phan nang humri lo lasi pini dak tisu hem an nil tum dak Deithoran se bang lo lasi also demonstration nang pilo ahok lo kadok we achoy pene ciplok si alang li nang paklang lo ahok lo lasi alang li bangke non aru jong si proper gym along guidance long ba trainer long pulutang te labang so karbiang long pen ba asam pen sami isi nongnam kimeji abang pulo non labihek pen ang thega bangke lasi labang so puthak padab heta nili iltum gaching honai karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram long hang pen chingkilong jai pini nilutum ladak Deithor dami tisem lason son also inudu hadak humri dem damoy pusalang le nang pulo damoy kadok moy kuma kera pencenglok alang nang pun po ako lapenan parsame labang soprang nili dak duar baguri pen kachetoy dun ning kimi iltum MSC ba EM Richard tok bi pensne mi chingkisi alang lisi men damoy damra ne homostilo asku pima hadak nang tum pima ajat alam semen ne phanang pachini no pencenglok lasi labang so teng si pini jara videos me asap o kerap pajir tekang lo Dr. Tuliram ong hang Richard tok bi phan kepin khara teng pen ladak nil tum pini asawet sida men alang li phan pini pe choi phan bonamba khachali se awar sai ke long i phan ban lo asi ningarong pik lo alang li phan prabjin ben nili CM non ang tan sedo bang te kadok we lahalam report pipo lasi aku isi nili ning ke hang ma ke non Independence Day ni 15 August ni di folong labang so weightlifting competition doi lasi haladak labang so competition along labang so tisu dak also phan Deithor long also rong atok anu also phan hadak difuang bong sidoi haladak long demonstration papi ponji phan nili tung awar sai pi ponji pusi kamatha lasi solam prabjin ma hadak ching baidam po lasi mothang se botor bokan mesen
ulurang te nang litum la tiso sango ke sarphai chuning rolo hadak nang pali dunja pha la anbel Rachare tumpen kilik apor kate bogason thot si day thorpen rongbong hara to warka salam jia farman lamchak kipi kilik aprang salam pon popusi rat ajutaya long lamchak chipi tekang PWD board chairman pen kedam tang ning kan suri hini rak krener ke paning kanahut long eke sompon setame pini arni an setame nang claim kli lason selection campaign kedam hut kar benglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang kachechak tekang radame pialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phanwansi election commitment priority pu isi constituency ko rathokta damlo Ladakta CPDM ke towar se tame tender call at lopasi ning jepon asi prabjen pen kasalam pon je phan pusi PWD board chairman longseng tok bi pen ning jetekang lasi contractor atoma phanta tuning ripon prabjen pen kasalam pon je phan pusi tame pherang ke thengno nang pachini lapen labang so towar MP election kilik aprang selam ji mapusi pherang ke karju hunang ke thakdon ke selam pon ji se tame patang de ji ki un e pusi thak tekang athema raining season arve jangver lang pusi ning jepon Ladak local MAC mati EM Richard tok bi phanda than poputa pherang ke thengno ning jetekang bangso towar jasumet ke damtang election ahut election campaign radamai pelong ilitum kaching honai karbenglong autonomous council CM alangli kabori penajok ladak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phansame wanlo ladak wan si alangli election commitment po lhara sot ke chakdo priority kona nama 26 ta homoste alang dampen lasi ladak sitame CPDM ke jitu labangso road je ni election commitment lo la silabang ni tiar vek po pusi alam chaga tengsi non ke damtang ni kan tendar pene sitame kole lo asi prabjin pen non nili tumahin pen sitame contractor tuman ka chuning ripon bangke akam bang pangching taprang nang po prabjin pen rong osor lopan si towar kimesen kelong ponje phan nili puthot iltum kaching honai CM sar Dr. Tuliram Ronghang lapenan par tame ladak nanglitum duar bagri bang kachet setoidun inut ke thek ser kere ser abang pu MSC lo EM Richard tok bia ke hai phans tame pachini dampo je prabjin pen parsu dun si labang so towar prabjin pen akam kapang cheng poni pa nilihin pen chuning ripon po pachini pon po patang det ji pu bangke men un eje athe non bangke rainy season arve gado non ke labang so rainy season pina working season kalidet lasi tewai phis me labang song bong sitame pini hamren pen chenglok lapu kheruni chu jiri ginding atwar lapen chinthong atwar halada ke klempon bom theglong lo lase lapu sitame klempon me along pen along konama lahai bangai graveling pen chenglok lahai bangai klempon meji lase lahai hopule ke klempon ason lapusan tame klempon nangi pusinili bangai chuning ripon po contractor tama JJM scheme moke wangwe dei hori singnara rong along PM Narendra Modi pen adontin lang long rep nang ji po men pen JJM pen a scheme kedeng pon repairing chot ma mate akimia scheme maputa radatum pen chethan sai Duar Bokri constituency la khain kore trok dei thor police station ke parlo dei hori kuram singnara rong along JJM scheme deng pon pen sarkar pen akirap paledam Bonta Ladak la khain kore trok Duar Bokri constituency arlo Deithor police station angkang arlo Deihori kuram singnara rong along sarkar pen ECS scheme JJM pen scheme setame dengpon lo la so alang pong kiduwek nang jiadim an setame amoke wangwe jok chebeng pongsi along kaprek si dunang rong lo lapen akaprek pusitame paledam long lo bon setame bangso JJM scheme nang ke klema bangke repairing ma mate akimia scheme sikelong mapota hawarara ratompen chethan sai Tangte contractor atom tong ke klempon kapang krima mate sarkar atom tong kache langdon ka veder ji chinisi ke klempon ka phere veder ajoksi klempon tap klempon pruma pusi rada tompen jongpon athe alang pong kelar pon setame kelar vek nang jiadim kelar pon pelapen arona tengpen cyclem pon pame medet barla porlo telang roisi bangso alang pong nang ke pakka ba jok pupu pos ke e pame medet apot lang roi lang thelo pulote alang pong pon detiti rongara datom lang kave kasik sakche tong ponang koktiti abatai setame la puson loputa hawarara datom pen chethan pon renti Athe sarkar penang ke rapulote nang rapa meson te puta lam ther di chipipon nona bangke claim ta chokje
tamta jok jaya saya sonsi nang klem rong lo pusi hada ke dora datom lang ki jon kasek sa kacetong nang mate kontraktor atom tong tangka ke leka pahindo nang jiputong la sona sai ke oi klem rong lo mapusi ong donga datom chethan pon saya sonsi do dei hori penang ke lo berta amo singti